Kayseri معاك من المطار. هناك بيت زجاجي يعني حتى هنا نستضيف الضيوف أمام فراغ. Kırgız aylı деп аталат. هذه نسميها قرية قرغيزية. Биздин бүркүттөрүбүз атайын هذه الأصول ата бабаларыбыз атайын аңчылыкка чыкканда кичинекей баштан баштап чоңойтуп ушундай кылып уштаптаган. Бул кыргыз тайганы бурдагы аңчылыкка чыкканда дайыма колдонушат. Atay üretilген. Atay mudarrabin yani من السنة. Бул حتى فيها بالفرو الشعر. Бул башка иттерге окшоп жүрбөйт. هذا الكلب نوع يعني ميزته هو لا يستحي يعني لا Буда кички кезинен баштап даярданып куштарга салынышат атайын. يستخدمون في الصيد الصقور كشغل. Жаш угулу, هذا عمره كبير. Tamim bin Hamat Altani Katar'dan kuş geldiniz emiri. Ezelden sizdey konokon elimdin taza peyli. Hayratlı sadır padişah Katarlaşır sergi. Bugün da kuvatta bulu dostluktu karaçı kudaydın tögülüp durat merimi. Katar'dan konuk bolgonun kuvansın kırgız elime. Yemi toda da toda ömür var, suda da suday gönül var. Günde de günde merim var, gökte de gökte peyil var. Ardayım dostum sıylagan, ak kalpak kırgız elim var. O acarınday değiştim, alato kırgız derim var. Oşo Katar'dan kuş geldiniz, aman bolunuz degim var. Bugün dostluktun tuzun karbakan, oşo domatsız sadır serim var. Geçele siyanda oldu bir samit, sırından ülgü alarga. Çoğun samitti ötkördünüz, çolpon ata kalağında. Ankara'ga da vardınız, aytılıp cüret kabarda. Yemi bugün amirdi tosup turasız atağı ketken alamga. Antkeni el jurtka bakıp izledin. Aytor ergegen uşul zamanda. Hareket kılıp jatasız urpaka joldu salarga bulutka vakıt tavarga. Çağlık bas gayrat güç var bu çalkıgan sadır avamda. Uçuntup jarkılda istey verirseniz jetebiz jarkın zamanga. Yemin o mattu jerge kutmeken orta çıkıştın Katar'a. Orgugana nefit gaz menen halkı keremet sonun yaşadı. Al Jazeera telekanaldın alamga gitti atağı. Oy bultır düğünölük futbol çempiyonatın ötkörüp o düğünöge ülgülü isti jasadı. Yemi bilimge karcı kuyuda. Sizge Allah'ım versin vatanı. Bilimdүүлөрдүн sizlerde göğe versin Katar'a. Jergemene gelgen şeyhtin, jergemene oy gelgen amirdin. Buyrusa cemişti olsun safarı. Бул жашты согуп аткан чийден боз үйдүн ичинде калай турган кылып ушундай кылып таштар менен жип менен байлап анан согушат. Боз үйдүн ичи. Бул болсо килемдерди ата бабалар ушундай килемдерди соккон. Катар мамлекетинде дагы мен жаргылчакты көрдүм, ушундай болгон. Биздики аябай өкө окшош экен. Окшош экен. Ал эми бул бийгиз шырдактарды бул текшерип жүндөн жазылат, тура жүндөн, койдун жүндөн. هذه نفس اللي من الخمس. Бул комуз деп аталат. خصيصا يعني هدية له. هذه طريقة يعني حديثة. هذه طريقة Siz kalanı grup olmuş الشاعر العازف. Mo vergen. هذه القديمة.
örgütten жасалған сізге бұл hadiye Бұл эми бизде каршылар жанагы бүркүттөр менен алган каршылар. бүркіт алды çok бүркіт алды Соңғы сіздерде де бар. Бізден ұлттық аспаптар оркестріміз, ырчыларыбыз, батырларыбыз. Бұл жақта ошол бұл батырлардың кийимдери, зооддору кандай жазылат көрсөтүп жатышат. Биздин усталарыбыз бүт бардыгын колго, мондай кылып ар бирин колго кезинсиз. Ар бир кийимдин өзгөчөлүктөр ушундай белгилери менен биздин улутка таандык ою бар. Ал эми бул териден кесип, ар бир курларды, мондай кийимдердин баардыгын ушул Расул деген мурзабыз жасайт. Баардык темелерди. Ал эми могул жерге токтоло кете турган болсок, биздин улуттук ат мингенде خاصة صوت هذا كل يعني ما аттı мингенде биз له خصوصية биздин сайма өнөрү өз моундагы куштарды жасайбыз, куштарды атайын сайма менен اللوحات Atın kimdi? Adile. Adile. Atı kaç yaştasın? 5 sene var. Hadi حقك. Bu senin gibi değil. Baş giyimi o Baş var. giyim senin gibi. Бұл жақта біз ұлттық баш киіміміз, бұл елечек деп аталат. Бұл тұрмышқа шыққандан кейін ушундай елечекти келиндер ороп кийип жүрөт. Bunun uzunluğu 40 метр болот. Biz мондай кылып баланы бешикке бөлөгөндө дагы ата-энелер ушундан алып, эгерде жаңы төрөлгөндө ушу менен тосуп алып, анан акыркы сапарга узартарда да чейин кепиндеп туруп ушу менен узатышат да.